Ruto ana huruma, ako na huruma na watoto wenye alizaa peke yake. Unakumbuka wakati aliambia Uhuru, kama unataka uniue unue, lakini wacha watoto wangu. Watoto wenye alizaa ndio ako na huruma naye kabisa. Lakini ya watoto wengine, ya watu wengine, ana huruma kabisa. Kama angekuwa huruma, na huruma, angereact vile alisikia watoto wetu aliwawa Buru. Angesema hata pole kwa wenye aliwawa na maaskari yake. Kama angekuwa na roho ya utu, angesema hata pole kwa mama wenye alirepiwa hapa Kapsaos, hapa mahali naitwa Chepchabas. Chepchabas wa mama alirepiwa, Wakalenjin wenzake, mapipi ya Wakale wenzake, akapunja makio ya manyumba. Chepchabas hapa tena kuna watoto ambao walemavu wasikii baya. Kama angekuwa na roho mzuri, angetumia uchuzi ya hali ya juu kumaliza uchinga yenye iko Pokot. Mzungu alikuja kutoka nje na akakutana na mtu nyeusi mwenye hakuwa anaelewana kwa lugha, lakini alitumia uchuzi yake mpaka akapeleka shule. Badala aenda aambie Pokot soma, atumie kwa sababu anaelewa. Pokot akiongea lugha yake ya mama, Pokot anasikia. Angetumia uchuzi kupeleka yeye shule, anapeleka bunduki aenda au hawa. Hiyo mtu ana huruma kabisa. Heri shetani kubilisi kuliko hii uongozi yenye iko sasa. Kwa sababu shetani ni imagination